Dobar dan, dragi gledatelji emisije Blendologija na televiziji 4 Rijeke. Pozdravljam vas, pozdravljam i predivnu gospođu Mirjanu, kak smo? Hvala, uvijek dobro. Sam da vam kažem da je ovo trenutno sad zadnja emisija za sljedećih 2-3 tjedna, tako da će biti malo smiješna, ajmo recimo tako, ali vidjet ćete sve u svoje vrijeme. Znači, kaj ćemo danas raditi, lijepo ga? A što si to smislio? Nisi mi rekao. Vidjet ćemo. Dobro, ja ću prije toga biti ipak malo ozbiljna. Dobro. Zato što sam složila jedan zdravi recept gdje ćemo koristiti i jedan dodatak prehrani za kod tegoba, visokog tlaka ili hipertenzije. Mnogo ljudi ima problema sa takvim tegobama. I ako se nalazimo, odlučili smo poći na ljetovanje ili idemo na poslovni put, zašto ne bismo pri ruci imali dodatak prehrani koji možemo jednostavno kroz jedan brzi, zdravi obrok konzumirati i pomoći svome zdravlju. Super. Šta ide unutra? Unutra će ići visokovrijedne namirnice koje će nam dati i snagu, proširiti naše krvne žile, ojačati srce i dati nam zaista posebnu snagu. Pripremit ćemo jedan namaz koji možemo koristiti na kruh ili možda u salatu uz razne dodatke, a on je na bazi kikirikija, sjemenke kikirikija. Za ovo nam je potrebno malo vode, evo ja sam tu dodala nekakav decilitar, oko decilitar vode i dodat ću kokosovo mlijeko kao podlogu tečnu. Kokosovo mlijeko dolazi. Tako je. Evo, dodat ćemo ovdje otprilike 200 ml kokosovog mlijeka uz ovu vodu. Super. To. I dodat ćemo sjemenke suncokreta. Sjemenke kikirikija? Sjemenke kikirikija, da. Super. Upravo sam razmišljala kako sam mogla kombinirati i suncokret, međutim nema potrebe zato što sjemenka kikirikija zaista nutritivno, ako gledamo, ima stvarno jako puno aktivnih tvari. Dapače, ja vjerujem da naši gledatelji znaju da sjemenka kikirikija snižava kolesterol, dakle ona nema, ne sadrži kolesterol, a uz to snižava postojeći. Tako da postoji više razloga zbog proteina, bjelančevina, zašto da koristimo upravo sjemenke suncokreta. Dodat ćemo ovako 4 žlice. Znači kikiriki nam ide unutra. Možemo dodati i 5, zato što smo dodali nešto, mislim da je bilo malo više vode. Dobro. Što se tiče sjemenke kikirikija, to je to. Dodat ćemo od zelenog našu poznatu zelen, a to je vegeta ili ljupčac, koja daje jednu izuzetnu aromu našem pestu ili umaku. Dodajemo i u juhe, to si vidio, tako? Također ćemo dodati malo peršina. Mislim da imamo još ovdje jednu grančicu, evo ovako. Malo peršina. I dodat ćemo soli. Međutim, prije soli ćemo dodati naš parmezan, odnosno naš sirovi parmezan. Ja sam rekla da ćemo u jednim od naših daljnjih recepata, dragi gledatelji, pokazati vam kako možete uraditi zamjenu za parmezan, da bude zaista obrok zdrav. Dodat ćemo evo ovako, ovu cijelu količinu. To su otprilike dvije jušne žlice. Iza toga ćemo dodati soli. Malo soli, znači na vrhu žlice, soli, možda čak malo, s obzirom da je pesto nekako ukusniji ako ipak dodamo soli. Možemo dodati i dva lista suhog vrganja kako bismo dobili još jedan nutritivno vrijedniji obrok. Evo, ti možeš odabrati. Evo. Tako je. I sada ćemo dodati naš spomenuti dodatak prehrani koji je inače je na tržištu već dugo prisutan, alijum. Evo ga. Koncentrirane kapi s rjemuša. Dakle, ovaj proizvod sadrži otprilike 20 puta, ima jače djelovanje nego češnjak na naš organizam. S tim da ima jednu prednost da jednostavno kada ga konzumiramo mi ne mirišemo na češnjak, dakle bez problema
možemo izaći van ako smo na ljetovanju ili možemo jednostavno otići na poslovni sastanak, a da smo naš organizam snabdjeli sa vrlo važnim aktivnim tvarima. Dodat ćemo 10-ak kapi našeg alijuma u ovaj naš pesto. Evo, to je to. Tako. Možemo dodati još malo i vlasca kako bi još naš pesto bio bogatiji. Evo, jedna količina vlasca. I to bi bilo to što nam je potrebno za jedan pesto namaz. Ulje možemo dodati, a i ne moramo, međutim ovdje bi možda bilo dobro da poveže jednostavno ovaj naš dodatak prehrani sa ostalim vrijednostima, tako da nećemo dodati previše, ali evo možda ovaj dio, prilike, pola žličice. Super, sada to da zamiksamo malo. Tako je. Mi ćemo sada to izblendati i bit će gotov jedan naš zdrav pesto umak. Da. Evo, naš pesto je gotov i sada ćemo jednostavno, mi koristimo dehidrirani kruh i koristiti uz list prekrasne zelene salate kako bi još cjelovitiji bio naš pesto. Također, da, ti možeš jednostavno sada odvojiti recimo ove listove koji ti se dopada. Pa ćemo dodati. Evo, naš je pesto umak gotov. Jednostavno nam preostaje da... Hoćeš malo probati? Ja ću ga probati s kruhom. Dragi gledatelji, vi jednostavno možete količinu kikirikija, sjemenke kikirikija sebi prema svojoj želji, da li želite da vaš pesto umak bude gušći ili rijeđi, dakle dodati. Isto tako se odnosi i na parmezan, možeš list salate staviti. Da. Jel voliš salatu? Da, kak ne, mogu ja ovako. Možeš, jednostavno možeš se raditi kao sendvič, tako je, bravo, ili možeš jednostavno jednu krišku koristiti. Odlično. Što se tiče nutritivne vrijednosti, ona je ovdje vrlo visoka i praktično zamjenjuje ručak, tako da nije potrebno sada uz ovakav jedan zdrav obrok još konzumirati ostalu hranu. Kaj smo stavili sve? Da vidimo. Mogu ja, evo. Da vidimo, danas je bio jako dobar. Služe pamćenje. Dehidrirani kruh. Bravo. List salate. Onda naš pesto je išlo sljedeće. Znači, predivan suplement alijum od medvjeđeg luka, što je super. Nećete imati nikakav zadah za razliku od luka i češnjaka. Znači, jako dobar supstitut. Onda smo laneno ulje, odlična stvarčica. Onda smo stavili himalajske soli. A baza nam je bila 1 decilitar vode, 200 ml ili 2 decilitra kokosovog mlijeka. Dodali smo nadalje 5 jušnih žlica sjemenki kikirikija. Dodali smo 2-3 listića, to vam je prema želji, suhih vrganja. Dodali smo parmezan, dodali smo ljupčac, malo peršina, vlasac i naravno ovo što si lijepo spomenuo, dodatak prehrani kod visokog tlaka alijum. Ovo je naša zadnja emisija do negdje 15.8. Posjetite nas na našoj web stranici blendologija.com, odnosno com, po
hrvatski ili seljački, kako bi se reklo, ne? I lijepo se prijavite, vidjet ćete na koji način, ostavite svoju email adresu jer će poslije toga, kad se mi vratimo sa godišnjeg i sa odmora, početi jedna nagradna igra, ali prije toga sam trebam nešto otići. Dođem. Ja vjerujem da će biti ovo iznenađenje. Ne bi bilo nikakvo iznenađenje, nego sunčane naočale vama, sunčane naočale meni. I dragi moji, trpili ste nas dobrih koliko? Skoro 4-5 mjeseci i sad je vrijeme da i mi odemo malo na godišnji, da uživamo, malo plivamo i pijuckamo kokteliće, ali zdrave, jel' tako? Jako lijepo, a onda kad se vratimo nagradit ćemo naše vjerne. Ugodan ostatak dana, doviđenja. Doviđenja.